आं मानो भट मोना आंनो मानो भट होआ आं सिखाव नामा ना आं गुन्दा नामा ना आं मालाबा दाखाथि खावनायनि सिखाव खावनानै बा सोरखौबा माबा मोनसे मार्डार खालामनानै आङो मालाबा जोबथेसालियाव थांनांदों नामा आंनो मानो थाखाय रायजो राजाफ्रा भट होआ आंनि रायजो राजाफ्रा भटखौ होगोन आरो आं दिनै गोबां मानसिफ्रा बुंदों आंखौ बर' नङा होमबा बर' नङा होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंदों खिन्थु आं बर' होननानै बिथाङा दिनै स्पष्ट बुंदों सोर नोंथाङा नुदों बे BPF नि पेनेल लिस्टआव गोलैनाय पृथ्वीराज नारायण देबमेस बिथाङा दिनै मिडियानि गेजेरजों बुंदों आरो बिथाङा दिनै गोबां बाथ्रा बुंदोंलै गोबोर बाथ्रा बुंदों बिथाङा ओरैबायदि डेन्जार बुंखादों आरोना जे बिथाङा होनदों माने जेब्लानाखि फाइनाल लिस्टआव गावनि नामखौ मा खालामगोन हाग्रामा सारा एबा BPF राजखान्थि हान्जाया फोसावगोन डिक्लेयार खालामगोन अब्ला बिथाङा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे सारप्राइज होनो नागिरदों आरो बिथाङा बुंदों जुदिबा आंनो मानि थाखाय जेनेबा रायजो राजाफ्रा भट होनांगौ जे बेखौ आङो जेब्लानाखि आंनि मुङा जेनाखि फाइनाल आउट जागोन अब्ला आङो मेनिफेस्ट'आवहाय आं गोबां नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामगोन आरो आं गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दङ गोबां बाथ्रा मावनांगौ दङ बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों मानोना जेब्लानाखि गावनि नामा फाइनाल लिस्टआव ओंखारबाय अब्ला बे गासैबो बाथ्राखौ गाव बुंगोन बुंदों जे गावनो मानो भट होनांगौ गाव बर' नंगौ ना नङा गावनो मानो भट होनांगौ बे गासैबो डिटेलनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंगोन होननानै स्पष्ट बुंदों लोगोफोर दा दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ मा बुंमारदों बिथांनि बुंनाया सैथो नामा जेनुइन नंगौना नंमारा थारैनो बिथाङा जेनुइन बर' नंगौना नंमारा दा जोङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेखौ आं पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ मा बुङा दिनै गौरां बिलियावहाय बिथाङा प्रेस मिट होदों गोबां मानसिफ्रा नायखाबाय नायै मानसिफ्रा नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो भिडिअखौ ससे देखायनोसै नोंथांमोना ससे नायनो बिनि उनावहाय आङो रायलायगोन बा बर' हारिनि गेजेराव आं लाखिगोन बर' रावजों आंना बिबुंथिखौ इलेक्शन डेट डिक्लेयार जानायनि उनाव आं मोजाङै लाखिगोन डेट विल बी ए सरप्राइज फर द बर' कमिउनिटि एन्ड अल माय डियार ट्राइबेल पिपल अफ द बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन मैं स्पष्टभाৱে কৈছো নিৰ্বাচনৰ ডেট ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছে প্ৰত্যেকটো ভাষণৰ অনুবাদ বড়ো ভাষাত ৰাখিব আৰু অসমীয়াৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে বড়ো ভাষাটো পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছে ইলেকশ্যন কেম্পেইন কৰিব आं बर' रावजोंबो इलेक्शन केम्पेइननि समाव बिबुंथिखौ लाखिगोन बिनि कुनो डाउट गैया एब्सोल्युटलि क्लियर आंना एकदम माने स्ट्रेट स्टेटमेंट माय क्लियर एंड काट स्टेटमेंट जे मैं जेनेके जनजातीय भाषा सम्मान करूँ बड़ो भाषा सम्मान करूँ সেই ধৰণে অসমীয়া ভাষাকো सम्मान करूँ मैं बंगाली भाषाको सम्मान करूँ मोर कारणे যদি जय आई অসম सम्मानीय मोर कारणे जय बड़ो हारिनी जय सम्मानीय मोर कारणे आमार सोनार पश्चिम बंगाल বা আমার সোনার বাংলা ভাষাও আমার জন্য সেই একইভাবে আমার জন্য প্রিয় এই সব ভাষী লোকক লৈ কি ধৰণে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেইটোৱে মই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়যুক্ত হৈ ভাৰতবৰ্ষৰ মহামান্য সদনত গৈ বলিষ্ঠ কণ্ঠেৰে মাত মাতি আপোনালোকৰ অধিকাৰ কেনেকৈ কাঢ়ি আনিব পাৰোঁ সেয়াই মোৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব বুলি আজি সদম্বে নহয় বিনম্ৰভাৱে মই ঘোষণা কৰিছোঁ ধন্যবাদ बे गासैबो खोथाखौ जुदि आं माने नोंथांमोननि प्रेसनि सिगाङाव बुंनांगौ ताहले राजखान्थि जिनिसा मा राजखान्थि बा पलिटिक्स जिनिसा मा पलिटिक्सर सब কথা যদি মই আপোনালোকৰ মাজত সব কৈয়ে দিব লাগে আজি তেতিয়া হলে পলিটিক্সটো কেনেকৈ থাকিব দেখি থাকক মানে বেছি সময় নাই very soon the people of Bodoland will be capable and the people of Bodoland would notice a tremendous political change in the political wave of the Bodoland territorial region. 100% आं देरहागोन 100% बे माने 100% बे लोकसभा समष्टि क'क्राझारनिफ्राय जुदि आं गेलेगोन आं 100% देरहागोन कुनो डाउट गैला आरो आई चेलेंज एवरीवन जे कोनोबा जुदि मोर লগত जुजिবৰ কাৰণে মন আছে তেওঁলোকে जुजिব আহক মই ধৰ্মৰ কাৰণে जुजिম মই সত্যৰ কাৰণে जुजिম আৰু সত্য আৰু ধৰ্মৰ কাৰণে যোনে जुजे মই ভাবো তাৰ মনত কোনো ভয় নাথাকে मुनाब्लानि खोथा गैया ना आदा बे क्वेश्चना दिनै राइट जाया why I will not get the ticket that's not a matter of concern the matter of concern why should I get the ticket মই কিয় টিকেটটো পাব লাগে হেতুৱে ডাঙৰ কথা মই টিকেট নাপাম কিয় নাপাম পাম নাপাম ইবিলাক প্ৰশ্ন নাহে মোৰ কথাটো হৈছে মই টিকেট কিয় পাব লাগে টিকেট এই কাৰণে পাব লাগে যে বিটিসি একৰ্ড অনুযায়ী
BTC-য়ে অসম ৰাজ্যৰ যি প্ৰপৰ্চনেট ফাণ্ডিং আসামৰ যিটো বাজেট সেই হিচাপে BTC-য়ে ইয়াৰলি 10,000 কোটি টকাৰ বাজেট পাব লাগে 10,000 crore rupees এনুৱেল বাজেট হ'ব লাগে BTC-ৰ কিন্তু BTC-য়ে সেয়া 17 বছৰে হোৱা নাই আৰু আনকি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াও BTC ৰাজগাদীত বহাৰ পিছত সেয়া কৰিব পৰা নাই গতিকে এনে এজন এমপি দৰকাৰ আছে যিজনে দিল্লীত গৈ বড়ো নন বড়ো সেইবিলাক কথাৰ ওপৰত গৈ যেটো আমাক সকলোকে উন্নয়ন লাগে ডেভেলপমেন্ট পলিটিক্স লাগে ইকোনমিক্যাল ওয়েলফেয়ার লাগে মানুহৰ পইচা থাকিলে মানুহৰ ঘৰবাৰী ভাল থাকিলে জাতি জাতি লৈ হিংসা নকৰে তো গতিকে 10,000 কোটি টকাৰ পেকেজ এছ পাৰ BTC একৰ্ড এনুৱেল ফাণ্ডিং কেনেকৈ আনিব পাৰো হেতুই মোৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব সেই কাৰণে মই ভাবো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যি বিচাৰ কৰিব শুদ্ধ বিচাৰ কৰিব সৎ বিচাৰ কৰিব আৰু শুদ্ধ অন্তকৰণেৰে তেওঁ যিজন প্ৰাৰ্থীক তেওঁ ঘোষণা কৰিব মই আশা কৰো তেওঁ এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে হ'ব ৰাইজে মোক কিয় ভোট দিব লাগে সেই প্ৰশ্নটো উত্তৰ মই আজি নিদিও ইলেকশ্যন যেতিয়া ঘোষণা হ'ব মই কেম্পেইনৰ মাজত ৰাইজৰ ওচৰত গৈ গৈতো মই কমেই যে মোক কিয় ভোট দিব লাগে কিন্তু মোক ভোট কিয় নিদিব ৰাইজে সেইটোৱে মই প্ৰশ্নটো কৰিব বিচাৰিছো যে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছে কি বেয়া কাম কৰিছে যে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছক ৰাইজে ভোট নিদিব মই ভোট কিয় দিব এইটো ভাবাই নাই কাৰণ মই ভোট কিয় দিব লাগে তাৰ কাৰণে বহুত ইস্যু আছে সেইকেইটা আমি মেনিফেষ্টত ঘোষণা কৰিম সিৰিয়েলি যে মেনিফেষ্ট নম্বৰ 1 মেনিফেষ্ট নম্বৰ 2 ইস্যু নম্বৰ 3 ইস্যু নম্বৰ 4 কিন্তু মই পাৰ্সোনালি কৈছো যে ৰাইজে মোক কিয় ভোট নিদিব না পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছে কেতিয়াবা চুৰি ডাকাইতিৰ কেছত জেলত গৈছে না পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছে কাকবা মাৰ্ডাৰ কৰিছে না পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছে কাকবা দাবী ধুমকি দি পইচা লৈছে না পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছে হাতত বন্দুক ধৰি কাকবা ভয় খুৱাইছে উলটা পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছৰ কাৰণে আজি BTC অঞ্চলত সকলো জাতি বড়ো অবড়ো অজনজাতীয় লোকে শান্তিত আজি উত্তৰ অঞ্চলত বজাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি ৰাজবংশী আদিবাসী মুছলমান ভাইসকলে শান্তিত বজাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হাট বাজাৰ বিজনেছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ এই পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছ নাথাকিলে হয়তো সেই উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ ৰজন জননী এতিয়াও BTCত থাকিলহেঁতেন আৰু কোনো এটা জনগোষ্ঠীয় লোকে শান্তিমতে বজাৰ ঘাট উন্নতি কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন গতিকে মই ভাবো মোক ভোট নিদিয়াৰ কোনো প্ৰশ্ন নাথাকে বৰং দিয়াৰ কাৰণে বহু ইস্যু থাকিব সেই সময়ত বিস্তৃতভাৱে যেতিয়া মেনিফেষ্ট উন্মোচন কৰা হ'ব আপোনালোকক ভালভাৱে জ্ঞাত लोगोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय पृथ्वीराज नारायण देवमेसआ मा बाथ्रा बुङा नोंथांमोना नुखाबाय आरोना बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों ओरैबायदि मानि बाथ्रा बुंखादों कि बिथांनि बाथ्राखौ खोनासङोबा माने नोंथांमोना एकदमबारे माबा जाखागोन आरो ना आंना बुङो बेखौ नोंसिनि गोसो गोरबोआव नांखागोन आरो ना ओंखायनो बिथाङा होनखादों आं दहायबो बुंदों जे बिथाङा माने सारप्राइज होनो नागिरदों जेब्लानाखि गावनि मुं फारिलाइया फाइनाल लिस्ट आउट जागोन आरो बिथाङा बिसास खालामो कि हाग्रामा महिलारी सारा जे माने खामानि मावगोन जे बिसास धर्मनि थाखाय जेनेबा बिसास लाखिनानै ना होमबा सैथो आरो माने धर्मजों हाग्रामा महिलारी सारा माने मोजां केन्डिडेटखौनो सेलेक्ट खालामगोन आरो गावखौनो सेलेक्ट खालामगोन बिथाङा बिसास दङ दा बेनिखायनो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला पृथ्वीराज नारायण देवआ खुनु सिखाव नङा पृथ्वीराज नारायण देवमेसआ खुनु मोनसे गुन्डा नङा अब्ला आं जुदि गुन्डा नङाबा आं सिखाव नङाबा आं गाज्रि मानसि नङाब्ला अब्ला रायजो राजाफ्रा आंनो मानो भट होआ जाखो बेखौ होनदों मानो आंनो भट होआ जाखो होगोन निश्चय होगोन बिथाङा बुंदों आरोखि ओंखायनो दिनै बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायदों आं बेखिनि रादाबखौनो जे नोंथांमोननि गेजेरावहाय होनाय जाबाय आरोखि लोगोफोर थेंक इउ